Sababu ni gani? Unaweza kutana na mtu ambaye alishakapata aksida na Yesu. Kuna watu duniani ambao wamekwisha pata aksida na Yesu. Sikia, hakuna mtu atapata aksida na Yesu na abakie ule mmoja. Haitawezekana. Sababu Biblia inasema ya kwamba yeye ni jiwe. Kama akikuangukia, lazima utasagika. Na kama wewe ukiangukia kwa lile jiwe, lazima utasagika. Ni kusema nini? Unaweza kutana na Mungu kwa njia moja au nyingine, lakini ujua ya kwamba hakuna mtu alikutanaka na Mungu na akabakia mtu mmoja. Sababu tumekwisha ipata maaksida ambao imetuacha tuko na vilema. Mtumishi wa Mungu lazima awe na vilema katika rohoni, katika mwili aliko na vilema. Ni kusema nini? Hakuna mtu alikutanaka na Mungu na akabakia mmoja. Haitawezekana. Alikutana na Yakobo, akamtegua mguu. Yakobo akaanza kuwa mwenye kilema. Watu wakajiuliza, Yakobo umepata nini? Wakasema ya kwamba nilipata aksida na mwanaume wa wanaume. Ni kweli. Tunajiita watumishi, ni kweli. Tunajiita wa bishop, ni kweli. Tunajiita mashehe, mapaster, mapadri, ni kweli. Lakini kama haujapata aksida na Yesu, kuna watu hapa wanatumikia Mungu lakini hawakukutana na Mungu, sababu yeye ni jiwe. Akikuangukia lazima akusage. Na kama wewe ndio uliangukia kwa lile jiwe, lazima litakusaga. Sikia, kuna mambo mengine mtuvumilie. Sababu ni gani? Alikutana na Saulo akampiga Saulo akageuka kuwa kipofu. Nadhani macho yako ingali naona, na ndio maana utakuta watu wanasumbuliwa sana. Pepo ya uzinifu, pepo ya wizi. Pourquoi? Parce que bangali naona. Saulo alikutana na Kristo. Biblia inasema akapigwa upofu, akakuwa kipofu, hakuona tena. Ungali naona vitu vya dunia kama ni vya kutamaniwa, sababu hujapata aksida. Waliopata aksida na Kristo, ukawangalia, tunakuwa na madefa mingi mkimwili. Unaweza ona unatia kitu cha kuumiza moyo, na tunakuangalia kama vile mtu asiyetuumiza, sababu tunakuwa na vilema. Kuna vitu ambao wewe, kuna mwendo wangali natembea, ambaye mtumishi halisi wa kweli wa Mungu hawezi kama kutembea. Hebu umekwisha pata aksida ngani? Tabia yako ingali ile. Paulo anasema kwa Wakorintho wa pili 5:17, kama mtu akiwa kwa Kristo, yeye anakuwa kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita. Kwa nini unatumikia Mungu katika maisha ya uchafu? Kwa nini unatumikia Mungu ambaye hukukutana naye na hakubadili? Kanisa, lazima tumtumikia Mungu. Anayetumikia Mungu eko na aksida. Hakuna mtu alikutana na Yesu na akabakia mmoja. Lazima awe na aksida. Eti una aksida gani? Tangu uliamini, tangu ulijiita kuwa mwenye Mungu, mtu wa Mungu, hauna hata kilema kimoja. Vile uliingia na ni vile maisha yako iko. Hebu kanisa, tujua ya kwamba lazima